dimenzija poznatih čovjeku, postoji peta dimenzija. Dimenzija ogromna kao svemir, vječna kao inflacija. To je prostor između svjetlosti i sjenke, između nauke i praznovjerja. Područje koje zovemo zona sumraka. Rade Pendrek, godina 40, zanimanje milicioner. Jedan uobičajeni radni dan u njegovom životu bliži se kraju. Njegovi snovi protežu se preko rubova realnosti. Ali kada se probudi, Rade će morati da se pozabavi nečim što prevazilazi mudrosti koje su zapisane u pravilu službe. Kada se probudi, ništa više neće biti kao prije. Hao, druže, pišite. Pokažite nam indeks. Pokažite nam indeks, brzo. Pa šta je ovo? Pa pokažite nam indeks, šta si ti praviš mentalno retardiran, budalo jedno. Pa kakav indeks? Gdje sam Vidi ovo? ti njega, indeks! Nemoj da nam to imputiraš agresivnost. Desantan si ti slučaj. Gdje sam ovo? Šta je ovo? Pazi kako se ponaša. Kolega Čimiću, sve je u redu. Obećavamo da ćemo da razmotrimo najozbiljnije vaše... Gledaj bruku žuta, žuta gredo, gledaj bruku, raditi će dana, Vodite ga! Ljudi ga metete! Ljudi ga metete! A, to je ta ptičica. Da, gospodine Čiviću, možete misliti, nema indeksa, ne nosi ga sa sobom. Sve.
Da se upoznamo, ja sam inspektor profesor dr. Činić. Sad ćete nam ispričati sve od samoga početka. Činiću. Doktore Činić. Doktore Činiću. Doktore Činiću. Ja ne znam. Ja sam sinoć legao. Najnormalnije ovo. A ne znaš, Šerli ptičice, misliš da si puno pametan. I tvrđe ptičice od tebe ove su popjevale. Vojo! Motar! Nemojte, molim vas. Jače! 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 Nemojte, molim. Šta je? Ja ne znam, ja stvarno ne znam. Gdje sam? Imena! Šta je imena? Ja bi, ali koja? Misliš da si Tvrdora, ali slomili smo mi tvrđe od tebe. Imamo mi za takve metode. Vojo! Niče! Znate že ko sve? Bog je stvorio čovjeka. Sretna. Dokona nevina i besmrtna. Naše zbirke lažan. Otpadan grešan opstanak. Neka kaznena ekspedicija. Čovječanstvo se od Adama do sada nalazilo u nenormalnom stanju. Sam je Bog predao svog sina zbog Adamove krivice. Rade Pendrek, godina 40, zanimanje milicioner, nekada poslušni šaraf u ogromnoj mašini, danas čovjek koji shvata da postoje mnogo komplikovanije stvari od kursa za komandira milicije. Čini vam se nevjerovatno? Da, skoro da je nemoguće da se dogodi, osim u zoni sumraka. Šta nam je? Šta nam je? Šta nam je?